We have many roles to play, not because we are media per se, but because without us, the marginalized lose their voice. And I think today in this forum, we'd like to give voice to the marginalized and the voiceless, those who are not able to access a strong media forum such as this, very well attended. Ining siwala ng Sonia Soto, emo antimong pamuntok ning CLTV 36 nune manalakaran mo naman a presidente ning Foundation for Responsible Citizenship o FRC. Metong yang grupo ang misusubong nga good governance ing FRC at telakad dareng mihaliwang individual king panimuna ng dating City of San Fernando Mayor at dating Pampanga 3rd District Representative Attorney Oka Rodriguez antimong founding chair. Agpangkang Rodriguez, era dapat bababareng memalen ing karelang standard pangaras king maya papamang gobyerno, lakwas na ngening malapit na ing midterm elections. There is a need to do something for a very responsible Filipino citizen. Ketang kapag nasanming iparsuya itang espiritu ng good governance, ketang kadahilanan na itating kami ngaliwan dahilan kung bakit paparsumya. Mira siya ketang rurok na ning tagumpena ning good governance in San Fernando. At mira siya ketang institutionalized stage na ning ausan tawong PGS o Performance Governance System. Kaya biya kanu kareng karelang babalakan proyekto ing pamagdaon na town hall meeting dikil king good governance kareng miyaliwang balen. Maging papel na ng foundation ang po parang citizen as whole. Ing malilari kasi ngeni sabi natin Tita Son din, it's culture of patronage. Pera, boto. Issues ala. So one thing na malyari tamong ibalik tayo siguro itang dating kay panahon na deng botante makapag-decide na on the basis of issues and programs of candidates. Nasa naman kanuning FRC, amidake lang kebalwan kareng memalen, bang makasaw plareni king pamagbante kareng manungkulan at pakaposisyon king gobyerno. Kami naman, detang isipan mi, yung talagang meto nga problema na ning dareng Pilipino at kayabe ta nakareta ikami kayabe mo rin itang potang kay badang may halal deng manungkulan albenta na lamo makanyan itang kulang itang movement dareng memalen. Nilino na naman ning FRC, aela direktang kritiko dareng kasalungsungan administrasyon nune burirang pasiknan ing involvement dareng memalen king pamangobyerno. Empower talaga siya kareng memalen na may parang pamo pa rin yung manungkulan tamo. Nung in foundation at karetang niya yalwa pang kalupa na advocacy ni sika niya, may kabalwan la, kaya ng mamali. At atin lang kakampi. Then, yung bisang magsalita, then ang bisang ating daing, alam mo, imposibleng salesi yung balen. Kani tayo kumanalumpakan yung foundation na ini. Aking kakain talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.